Menteri Rangba Kejala Meklaya Konrad K Sangma hakhat artrek yang arjar puar ulakan taj bani kendu kinong ilam shnong nak jaga hapud ki bahab ak hima meliam hima jirang bar hima nong spung ki belawan nak lama jong ke joint action committee ban persya ek memorandum of understanding play soy pen baik put apeng Kejala Meklaya bat Assam hakmat sokar India hau benai bladem kini kinong ilam shnong hak jing ilam khmat dau bat Nathaniel thank you basan krai nok se bupaj ya khalai ligi raj ke hima meliam hatham ribhoy lemu ba Erwin KCM Sutra nong ajumut ke joint action committee bok kentu bik seng balang berwan bud dik samla nak seng kongres kila syakang tiswa bandrung syapo sekretariat hadin kani la phakot ikinong ilam digi bor penia ke sekretariat ban ailat ban ikendu i Menteri Rangba Hendrai anda lapoy khmat office try kamu Menteri Rangba la kentaj ek cingkwa ikendu jungki namar kimshim labu lapai ka por kwa ikendu ne ka appointment kini kinong ilam gilhab ban syuhun ban syu IT de dorkhas lengba ki bedai pej hak office Menteri Rangba kacingkwa inong ilam bani kendu i Menteri Rangba kalong bani kran ban pej bani abiang ke MOU blai soy bani pen pej put hakin rungli caka badan jing kan at khaput namar kacing soy kalong klem kacing emir jungmut buk try caka kinong shnong kinong ilam shnong ki dobar shnong ki dobar right wat ki bor hima ki bahab khas hills autonomous district council kat kumbala persyong nurim khnit ban rio kariti sensyar kar India tengilawan mene sini ban submit ya ke memorandum kaba ngila thok bhai ke memorandum bat ngila ong hakma CM badai ban pengkut no shwai ya kani ke jinga soi ke jongki ya kani ke MOU bat ka Assam namar ba kinong rim kilong ba ngila pani kinong rim ki basai namar balai ya ka caka ka puta ke jongi ba ka claim ka Assam hapo kata kendon ka badan hapo ka schedule 1 ka description jo ka Assam ka baki ong ki khasi states ya kani haji sisa klempat ya bat klempat ya keren kini Henry Lasu bulldoze ya kani ka kambat ngibu ya kani ka memorandum pen kedau ya government ba kadon ka notification 1876 ya ke Kosia Hills ke badai ki bala sai kadar bah ya kani ka put sodong jong ke hima khasi bat ter rang ta ki ar ki khakda sepakat san ki ter ngilap penpau lu di notification kiba kala keren syai yang tu begini di jaka khasi kawai ka bangim skau ya hap kalong ba hajing sisa la dei bandon ka consultation ka dei bandon ka ni ka involvement jongki autonomous district council namar bali maki di custodian of the land the state government owns no land temanta hakanu ka nongrim on what basis is the state government negotiating over private land. Number two, there is another legal issue kami. Kalong ba, hato ka state government kala anam la na ban pia autonomous district. Autonomous district la penpau ba ki ka jurisdiction jam autonomous district kadon hapo ka para 20. Tementala deki ong ban muslia saya kata bakin ong ba ka parlimen kan amen ni kani. Kan mi ka jingaki ka besar kai. Kan mi ka jingaki ka besar kai namar ba kini ki perlok kanton ki perlok ki basa setai. Kibala im hagatu kecing apa ke border kisung tu iba inum la banyak im bat asa kamtam la kamdon kecing a ya kajaka kecing ya syai halor kecing ya a ya jong kajaka pi manta hapo mai khuli ki omba idi tang ipung dokha mo Henry kalong kumni we will not give 1 inch of tribal land 1 inch of tribal land also is so precious to us namar boleh we have come into India by virtue of the instrument, by virtue of Section 7 of the Indian Independence Act, where all the Khasi Himas, they became free. We were never under India at any point of time. Hakajo kapor pada kami ka violation ya ka instrument of accession. Kami ro ika bo usa Saidullah udakhat jong ka constituent assembly ongba hakaski bapas ya ka section ong bakadon ka constitutional anomaly dakani ka di constitutional anomaly kumno ki jaka jong hima kasi kidang hap supo Assam hagata kandon assistance ya kani u LM Singvi ba u VM Tarkundi argut constitutional expert skila ong ba dan kamban lai sa Supreme Court under Article 131 of the Constitution number in land dispute between two states kadaitan ke Supreme Court the original court of jurisdiction kabala bandrai halo ini tataka daw ngiro ni ong biang ya state government bakadai ban pensange no si sendon ni kanika MOU ko pakilaya sai
Rajo Kapur ka Dewan Dam consultation bagi hasil Autonomous District Council bat ki Trajaka bat ki Headman bat ki CM Raj bat ki CM Chua bakin poi kanu ka jing ya so normally the state government has no locus standi to sign this. Katangi di bersuhu. They have no locus standi to sign anything on private land, on right land, on land of the community, on land of the Hima, on land of the courts. Kapdon jingga ban review ke MOU ke sulong no. It is a matter of political convenience for the MDA government because after all, Big Brother Assam is looking over their shoulder. So since the BJP government is there in Assam, they will have to abide by what Assam wants. So now Assam is very happy. We saw how Himanta Biswa Sharma, when he came to the NEPA, Northeastern Police Academy, his smile was from one ear to the other ear because he has got what he wanted. What is the signature of two chief ministers? Because this is a constitutional process, it has to go to Parliament. The survey has to be done, and the people, you will not allow survey, I think. Will you allow a survey करने को देगा उसको को नहीं देगा. Sementara abang nak kalian di government kita penida ko pa bagin nak ban idean show. Kalau ada kiat mati pada action We have like Supreme Court nomor play under Article 131 kadang ke course of action. Ni siapa ki basan dia mesti order ke. Halor kini kakam, halor kendo bijuki, jong mi juki, tapi kendo dia mesti order ke. Mentana kalian ke jong ni kerban bagi dia mesti order. They cannot go to phase 2. Normally, there are 5 principles applied here. Principles of ethnicity, geographical contiguity, historical background, the legal issues, etc. In fact, when they decided this 6 areas, they said that they have abided by this. Kila yang halor kini ginore menrengi lak bagi kami. Where in history, if they had stood on these principles which they had outlined, then why was 1876 not taken into consideration? Because 1876 is the beginning of everything. Why was it not taken into consideration? Okay, you want to give land to Assam, but it must be clear. It must be very clear. And I'll tell you, right now I'll not give you the details, but there is big business and big politics going on. Because land, from the information that we got, a lot of these politicians who are in power, already the game is there to sell the land to Assam. A figure of about 20,000 crore also is there in the market. People are talking that 20,000 crores will be paid to certain parties once this land goes to Assam. So that we will see later. After we get all the facts, we will tell you about this big land deal. Ana kaliang jangan represent kumalaang ni bagun kaliang ni orang mangi pau kawa sosi kawa bajur ba lomba jong kani ka MOU ba sign marka jaka kumaka dei ni ka ni bangele ako punput kini ka jaka menta kila ongon ai no sa kota Assam. Jadi kalau kai ka solongo nomor kani ka jaka it was never disputed. Adu wasdang no kamdan disputed ai kamlang dispute kamdan ai beres kata ka dei ka jaka jungi idan ba yem ni rap angko ni dan gi yang kisah mangko nrai menta kan san Assam udang suban ban approach 2018. Kalau dia kata ngai complain si DC, ngai complain si SP, ngai complain siapa osi terter siapa kana para kata. Nari ki kamle dia nomor ba kiong bakalan ketika private. Nomor bakalan ketika private maka tingi haban le himangi. Dia minta kalau kai ka basosi nomor ba wat imi jungi la penut ke pisah ban le cedu Supreme Court nomor ba kani ka matar kalong ba kani ka private kani ka individual kalan jungi tingi hable cedu Supreme Court. Nari minta ka walongo pat kumlu ba ka सरकार में गले आप नलर खमसिम का कंसर्न का खमसिम का जिंगबित का जिंग तंग कतियन नल नतियन जो ईमेल खमसिम ईमेल नरी बताई कि जका लाशु आला का आइबे आसाम कता का इके लो मगा सोलंगो बता सी वन सबमिट कनी मेमोरेंडम तमा सीएम पर yang ba sambu ka appointment ka daw ngim la man ko doi ha apor ba kawan kani ka regional committee ngar ngodon la te ulen kai Mustar Hazarika, Sar Hazarika itu dan lang, bagus tu ni dan lang. Tapi tinggal apa ni? Tinggal orang bakal ni kerja kari kebangan Supreme Court, long ni lah. Oh, kalau mau ni, Bung Hazarika orang, the matter is in the court. We will see what the court decide. Kum tahu orang nak kian jumuhi, idan lang, ni sakit lang, nak try press bapa, idan untuk por ni sakit kata orang. The matter is still in the court. We will see what the court decide. Mereka minta ke balong kual sulmo, minta apa nang ni, apa court kapat decide nang ni apa kila ada baik macam. Tapi kini ka iu jong ka form ni bang iu kini ka
state jong Meghalaya jongi bang iyo ka state jong Meghalaya jongi kadi ling ba ladu mo sa bangidan ko sa bahaba po po sa United Khasi Janja Hills takapor ka nang dai ka United Khasi Janja Hills hindi mo kalong mata tinadu 1876 ka British government gata kapor ka dai ka Indian government hi tingilada dan lupa po sa mo ba tikina pi mata kumbaga batay bakidang gini 5 parameters tabon gini parameters ru Hebreu jongi ki satisfy lot lalu ka historical ethnicity bar fight ka convenience ki bar fight ka dan ki fight nrai menta da issue long issue decide without going into that 1876 kalong important bar kani 1876 kata lang ya ka next phase pi ka next phase karon sa ka kani ka desh dombria ka right dombria ka taru ka di way na ki right ke ba hap ko ka jipa jongi basan pat ka badai ning sa ka image law menta ka himamaliam Tingani kadi karat ke bahaya nadu nang ni berni Singapura tetar kani kadi ka second phase. Dalam mentah di base na kita ke 1876 kin suya dai kumtu na po ayu merkani kan pon pau jeng ya sabo 1876 nomor ba ya kani ka dombria ya kani ka right dombria nomor ba kini ki kot slaver fight kedai bagi base na po 1876. Nomor tadi ki gunor lupa ya kani buat ngi la apa la do lupa ya di dombria ru. Nomor ku makalong hi di brio lalu mentaru dan naka ke ayu jengki ka nyam karu kom jengki bat makir kilong wiling ba banginuan bat ngi sengi. Pertama kajing suksi kan, nomor ba kumbak ingi yo so kata kamlong officially yang ba kajaka jongi subuh kajaka jongi be menta ladi sya asam ri kitrai ngilong himangi kitrai kata ngilong ngam sula ban pediang teh marsin ba kajaka jongi gadang dei hapo 6 schedule hapo kajing pa jong ka district council menta kala ham sya asam long no kamlong suka tribal land ke ganong kai ke ba bagi ngim sutanat ke nomor ba klem kajing buat ga klem kajing kun jok tien nangi la susim la sim surai la karai kata kalong kai ba sosis